Pinia bank Neli Neli to fan offline ration card ke apply a form ko sonse ka fill up poneng zima labangso potaksi labangso video lo nali to panang than pechini poniku lapen nali tum stame katuka vita chini lo nona bank kan akimilo mate 2024 ni kan na se ration card punon uruna doi punon lapen ka preka son stame non puthot ke apply cheng to pola se non puthot la ration card ke apply bang non start pon lo la se labangso offline form ko son se ka fill up neng zima labangso A to Z details na litum labangso video along si thekpon long iko tangte aprang si kardom kadu kave karbitish 2.0 YouTube channel long kilangara to ana pastami na litum labangso YouTube channel kaching hondo late na litum subscribe ikon lapen labangso subscribe ko to kadum stame belarjam thekloing hoda stame na litum latest update kilong wer japan berpon igdenan tangte non pathek pen labangso form ka fill up lapen copy paste documents name labangso pothakle lan pon tangte non labangso a form ka fill up nei details dak chithan polona labang ke non ration card ka yatum la kimi ke apply a form lo labangso form na litum jong senang ji pulte ni long stame long pon iksinang litum whatsapp long na humri kon lapen na litum pan ni nang sen ikpo lapen na litum download pen print out ik pen labangso a form fill up na litum thondam ikmelo tangte pader depin pen lang polonang la pen chethan polonang la sonsona video ke lang long verja phana litum la bangso YouTube channel bang subscribe ikon aprang se na litum ka fill up poneng ji la bang ke la star ke do on bang ke na litum fill up pon ad nang po la pen star ka ve an bang ke na litum fill up le data chok ek ji la pen ke chengsi ka fill up neng ji la bang ke card type na litum kosona card bang sidak ka fill up dun sima la bang so card type bang na litum dak pun chong wai pon ik nang po card type labang ke APL do lapen BPL do AAY do MM ASY pita do la sinali tum kolobang ma ladak penang litum ingsi chongwai ek penang litum labang so card type pu box along fill up don igon lapen card number applicant applicable for exciting card holders labang ke nali tum fill up don ignang nilo lapen lapu theklongji ar e anat nali tum dak photo pa bon don nang po komat abang fu mat abang fi amendment se ka apply don zima labang sodim labang so box along photo pa bon ignang po lapen lason lo lapen number 1 bang dak particulars of the head of the family asi dak bang kadu kawe la koma abang piamen ben sekai apply dun zima la bang so abang piamen la bang ke dak tok nang po la name of head of family podim la pen alang li dak apai amen mate asar piamen tok nang po la pen apu amen tok ik nang po la pen putho dak suppose name bang anani tum tok dun ik me jong si ke fly dun bang jong si arlo so pulte la bang so apina na men bang dak tok dun ik me lo la pen gender labang kenali tum dak tok dun inang po male ma female ma lapen ka apply vek abang phi mate abang pu dead over tok igo lapen labang so age arta ko anma labang sorta bang dak tok inang po la tok ik det pena fi dak nationality bang kenali tum dak fill up dun inang po indian ma mate ka preg ma labang ke lapen dak nali tum thek pon long ikji landline phone number do labang kenali tum fill up dun inang ne lapen dak mobile number nalitum thekloing for SMS alert nalitum dak bang nalitum la mobile number bang pidun igvek nang po la active hoya mobile number lapen tangka ahot pen ahot ke jangye fa nalitum dak bank account number tokdun ignang po lapen branch semen tamen nalitum tokdun ignang po branch semen bank name lahai bang ke nalitum account book long lang lo pulta dan nalitum theklong jis tamen nalitum ingson alam la account number bang nalitum mesen mate klar dak pele nalitum tokdun igon job card jong sido pulte nalitum job card number dak pidun ikme jong savi pulte nalitum pidun de jok lapen BPL dak number nalitum for BPL applicants jong si BPL card BPL allo jong sido pulte labang so a number ban nalitum dak tokdun ignang po BPL card sapon lapen dat present address nalitum dak thek ponlong ikji present address bang non fill up on to ignang po present address long ka fill up on ngi labang ke state fill up on ignang po district amen subdivision circle lapen dak hini option do rural lapen urban fan dak pipon jong si urban pulte UB dunon lapen rural pulte RB dun stame nalitum jog ikji ladak la box tag loing labang sodim nalitum togdun ego lapen putho la tog dera fit nalitum la block tag loing block nalitum tog ina po lapen village lapen town mate VCDC mate GP mate gaon panchayat mala banalitum dak fill up dun igon lapen dat
puthot dak do thulang status of resident on house mate rent pen sigi duma nalitum mithang ahem pulote nalitum da on house botau dona jong si bhara do pulote rent house nalitum togdon Apen name of house owner for rent house lasi nalitum jong si room bhara do pulote bhara jong si do pulola ahem fuamen si labang so dimba fill up dun iknang po Lapela toktang dete landmark mate locality mate colony nalitum dak pen tok dun iknang po labang so dim nalitum fill up dun iknang po Lapen la fill up igdet afit la pin number bang nalitum pidun ignang po nalitum area pin code number bang lapen la tok det afit futhot dak census house number nalitum tok ignang po house number ka anma lapen det afit dak la fill up thai afit futhot dak election data as per voter list ateng pen dak tok dun ignang po nang litum la lok sabha constituency labang ke kunat ma labang sodim fill up dun ikon lapen assembly constituency labang te LAC labang kanali tum fill up dun ikon lapen voter list mate voter achap lo nali tum thek ponlong igji lapen year of voter list command to hold of voter list details nali tum pidonima labang so voter list da details bang tawdun igna po aning kana ba lapen that number of polling station nali tum labang sodim tawdun ikon lapen name of polling station labang sodim tawdun ikon serial number under polling station voter list ateng dak serial number voter serial number long sidoma labang so serial number tokdon ikon lapen puthot dak house number as per voter list long ke do ateng hema number mat house number ban dak tokdon iknang po lapen det puthot dak fill up poning labang ke permanent address jong present address athak la nali tum ka fill up tang dui mine da thekloin da present address pu thekloin nali tum la present address dak la amoni lina ke than labang so dim ka pensi ing siver lo pulte permanent address mate non do bom dim pen ing siver lo pulte nali tum labang so dim bang tik pik de no tik pining bang labang ke la sono kolom nali tum fill up bang kolom bang do iwe pula son tik pidun data chok eklo Lapen putha dak professional details ba nali tum tok dun igna po professional details ke tok nai occupation nali tum non copy si ke claim ba mala so assignment dak tok dun igna po mata kama men lapen total monthly income nali tum dak tok dun igna po monthly kali annual income bang ning kaning silong ko ans nali tum kilong ma the maximum nali tum ke tok dun nang zila bang ke nali tum 50,000 tok dun igon 1 lakh athak bang nali tum tok dun de no lapen number 3 long dulang LP gas connection details jong se gas connection gas do pulte labang so details nali tum dak tok dun igon kan gas connection status nali tum available ma mate available be ma latum lata dak tok dun igon gas company amen lapen gas agency amen kas consumer amen nali tum dak fill up dun igna po nasi gas bang ka duk ka ve hemta adha ga heme avideta thek lasin labang ki do tum pule tok dun na ave tum pule tok ti deta chokji lapen putha dak do thula for exciting family identity card ration card holders only labang ke non akimi pole nalitum labang so dim nalitum fill up le data chok lapen dak bangla number 5 long bang nalitum fill up ignang po dak ke tok thek loin for new family identity card ration card applicant labang nalitum tok na po state dak select pono district lapen circle block village mate ward number subdivision mate rural ma urban ma labang nalitum dak pen fill up den igon lapen puthodak sodolhang sign when the applicant resident in the present address nangli tum dak komanto ningkan ben sidoma labang so ningkan ban alitum labang so box long ke tok nang jibang kinang sorlo lapen documents ko PPC kinang ji mate ko PPC ki pidun nang ji ma labang so form logot labang kinali tum theklong details particulars of family members exonia 1 labang so forms tal milong exi labang so form tanilina piklang pon ekpol lapen dak tik pi go lapen jong si like apply veg abang phumate abang phi hem jong si osomar kibi 10 years pen akibi do pulotang te alang litum birth certificate bang dak pi iknang po as birth certificate na litum pi den example te dak tik pi go lapen puthot number 3 long dot lang creative file copy of relevant page of voter list 2008 Kasi 2008 aningkan voter list bang acha bang nalitum labang sodim pidon ignang po voter list ba lapen number 4 long copy of tax land revenue receipt mate nalitum la khazana receipt pupula bang so receipt long ji nalitum khazana pidon dun pulote lapen number 5 long surrender certificate ration card family labang nalitum pidon nang nelo 5 number bangke important te la nona kimi tum han bangke
lapen la 6 number lang bang address form afanale tum pan card Aadhaar card driving license passbook lapen bank post office passbook lapen municipal holdings received electric bill telephone bill lai huile nang tum pidon da chok lapen la fill up tang det benefit lada koma abang pumat abang fiamen si ke apply din man labang so amen dak tok ik nang pu lapen puthot dak ke tok poneng ji la det tok nang pu lapen dak bang ke la ke apply vek abang pumat abang fi signature pinang pu la completed a fit nalitum puthot la exonia one amonili nang thanik lo nalitum phan dak thek longji la documents required to be enclosed with along with this form la details particulars family in exonia 1 la si family details on banali tum la bang sodim fill up iknang pu la pen la bang sodim ka fill up nang ji la bang so phuthak stameni li nang than ikpo la pen la nang than the aprang aprang nali tum la acknowledgement ba kenali tum dak fill up aprang ikon dak kai playback abang fu abang fiamen tok iknang pu la pen dak bang photo pa bondun iknang pu la pen lapen kaprek ason bang dak nali tum tok dun nang ne lapen card number lapang tanali tum dak tok dun ingon lapen card number tok ik det benefit copies of birth certificate minor atum han pima pima la dak tok dun non la tik pi dun non la tanali tum labang nang nelo lapen era fit la dak ta puthot nali tum tik pinang lang amo hodak kipi ason no kopi sinali tum pidun ma documents dai hai nali tum dak kipi hai ba nali tum tik ikon labang nang nelo lapen la dak nali tum tik pidun ikon lapen la ber bank seal and signature resistant authority la bank nali tum dak la bang fill up iknang nelo la bang sodim lapen puthot non lang polo nang dak family identity card ration card la exonia 1 abang la bang so family details bang koson sikap la bang so puthak lang polo nang lapen la family details nali tum ka fill up ponang ji la bang ke la son lo la so form bang clear data thegi athema nililong odak min pdf long ke do bang clear ostame nili odak pen screenshot and pon ik der lo athela pdf long pen apiklang iklo pulta odak la sona teng screen bang ke jedo de titi la bang so form asinili screenshot and si puthot nili nali tum hana piklang pon to ikpo lapen ka fill up poneng yeson bang thang tawe ladak nali tum copy cards nali tum ke apply ma labang so card men apl bpl mate aay mm asy labang so tok don igon lapen for new applicant jong sinali tum nan la kimi pul dak tik pi don igon lapen la serial number la hai hui nali tum dak tok ik nang nilo lapen photo pa bondon inang po frangsi la koma bang phi sikai apply ma labang so bang phi photo lapen dak bang ansi doma la bang so photo bang dak pabon thainang po la so dim na pen amen bang dak tok ik nang po la dak tok ik nang po amen bang ke amen la tok ik thai fit dak male female la bang nali tum tok ik nang po la pen dak tok det ten la date of birth bang dak tok ik thai nang po date of birth tok det pen age ka an ma la bang so arta dak tok ik nang po lapen voter serial number dak tok ina po jong se voter serial number do thai pulte minor do pulte langni tumhane tok nang nelo la usumar tumhan bangke voter serial number ke lapen father name mother name dak tok ik nang po ho lapen dak tok ik thai fit as suppose name example husband wife jong se copy mala bang nali tum tok don ego son pulte son mate dutar pulte dutar la son tok don ego dependent relationship with applicant la ka apply back abang phi mate abang pupen copy si ka che forma la bang sodim nali tum fill up dun ignang po la bang sodim tok dun ignang po ho la pen puthar la nationality nali tum tok dun igon farmer ma la bang nali tum tok dun igon la pen la poko nali tum la fill up de ta chok la sodim bang ke la hello ka fill up nei thang ta ve la pen kijutsi la bang ke nali tum la signature la bang sodim pi ignang po koma bang pu abang physical apply dun la bang so signature pi dun igon la pen dia dak tok dun igon la hello ka apply mate form ka fill up a process bang la pen la bang so form just na litum fill up active te putha ni fana humri go ni lista mi na litum fana chirab dun ikpo la pen la lo pen la bang ke dak clear olo form bang statement la dak pen bang video along bang thik sun size jido de dat masini le na litum fana piklang pon tek te lo la pen la bang so form logot kinang jinal tum aadhaar card pan card la pen osomar tum do puta lang tum birth certificate hai hoila pen voter achap na voter list la bang so list pidu nang po la pen bank account number hai hoina li tum pidu lo te chok iklo la pen la bang so form ke thondam nang ji la bang ke nali tum lamps puta pupu la pen control la pen cooperative puta pupu la se ala bang so
President Secretary dado do manager do labangso dim nalitum pidam iko alang litum ponpen nalitum labangso ration card bang chiklum jon tanang ko ketek lapen alang litum ki claim jong se prabjen pulate hapta hini ki thom pen stame chok identity lapen SMS tame nang le exi nalitum ladak ki pidun a mobile a number along jong se nalitum ration card jong se playing elo mate chok elo pulte lam elar nalitum mobile long stame long pon ikpo la hello la non ka fill up nang ji a process mate a form bang ta la hello la answer la sila bang so video nal tuk an ma share un sere ko kar biang long ras tame do iko la ration card ka vetum do iko alang litum tame la bang so form ba prinaur ik pen prab din penalitum la control manager mate secretary alang litum han pi go alang litum pon iko la bang so form office along pidamik pa jala hello la se pinya video lo mala answer la se domi thang mi ka du ka ve kar british 2.0 youtube channel on kelang arado on fans tame nilen pen kardom to change your